Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze by'umwihariko kugira ngo tubategurire kandi tukabagezaho amakuru abagezweho aho tubareberamo inkuru ziba zigezweho ziba zikomeje kugenda zigarukwaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye yaba kuba bivuga mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, muri Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse by'umwihariko mu isi muri rusange. By'umwihariko muri aka kanya dufite inkuru ibabaje, ni inkuru ivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mu cyumweru kimwe gusa umutwe witwaje intwaro w'inyeshyamba za IDF wishe abaturage bagera kuri 49 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO zikaba zatangaje ko umutwe w'iterabwoba wa ADF wishe abaturage bagera kuri 49 mu cyumweru kimwe mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkwibutsa ko nimba rwo mbere ugeze kuri YouTube channel, nimba utarakora subscribe ribo hasi kandi subscribe ndetse kandi ukanda akazugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nanjye nditsire mpumuza mbaye ikaze mu kure. Izi ngabo rero z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO zatangaje ko umutwe w'iterabwoba wa ADF wishe abaturage 49 mu cyumweru kimwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo rero zikaba zabitangaje ku itariki 21 Ugushyingo 2025, aho zivuga ko rero uno mutwe wa ADF cyangwa se inyeshyamba za ADF zimaze kwica abaturage barenga 49 barimo abagore 20 guhera ku itariki 16 kugeza ku itariki 19 Ugushyingo 2025 muri teritwari ya Rubero ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Izi ngabo rero zikaba zasobanuye ko uyu mutwe wagabye ibitero bigiye bitandukanye ku bitaro bya Kiliziya ya Byambwe. Uno mutwe rero ukaba wishe abantu bagera kuri 17 barimo umugore wari ugiye kubyara, ndetse kandi utwika ibyumba 4 byari birimo abarwayi, ndetse kandi biba n'ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga birimo imiti. MONUSCO kandi yasabye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora iperereza rishoboka ryose kubakoze ubwo bwicanyi cyangwa se ubwo bugizi bwa nabi. Ahangara MONUSCO ikaba yabisabye igira iti: abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakwiye gushyiraho urwego rwigenga, urwego rero akaba rwo gukora iperereza kubakoze aya mahano cyangwa se ubu bwicanyi kugira ngo bamenyekane ndetse kandi ababikoze bashyikirizwe ubutabera. Ibingibi rero bibaye mu gihe IDF iherutse kwigamba ibitero bigiye bitandukanye byabaye muri Nzeri 2025 byahitanye abantu bagera kuri 60. Raporo zigiye zitandukanye kandi zigaragaza ko ADF iza kwisonga mu mitwe yitwaje intwaro yica abaturage benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi buno mutwe bakaba bicisha imbunda, intwaro gakondo zigiye zitandukanye, ndetse kandi bakanatwika inzu z'abaturage harimo ibitaro, amavuriro ndetse n'ibiraro n'imihanda. Ukraine iri mu mayira abiri. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky akaba yatangaje ko mu by'ukuri igihugu cye gishobora gutakaza agaciro ndetse no kwishyira ukwizana kwacyo nyuma y'aho rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyizeho ingingo zigomba kubahirizwa mu guhagarika intambara igihanganishije muri igihugu cy'Uburusiya, hakazamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu byo ubutegetsi bwa Moscow bushaka. By'umwihariko wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahaye Ukraine icyumweru cyo kuba yemeye ingingo 28 zigize gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guhagarika intambara mu gihugu cya Ukraine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye Fox News Radio ko yizeye ko mu by'ukuri ko kuwa kane w'iki cyumweru gitaha ari igihe ntarengwa cyo kumvikana cyo kuba Ukraine mu by'ukuri yakemera ino mirongo migari yashyizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anga kandi Trump yanavuze ko gutanga icyo gihe mu by'ukuri ntarengwa ibyo ngibyo bigamije guhagarika ko amaraso akomeza kumeneka mu gihugu cya Ukraine, ndetse kandi ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky agomba kwemera iyo mirongo migari. Anga Trump yabivuze mu magambo make agira ati: Zelensky agomba kubikunda, ndetse kandi natabikunda urabizi ko mu by'ukuri bizakomeza, ndetse kandi urabizi ko bazakomeza kurwana n'igihugu cy'Uburusiya. Ni nako kandi mu by'ukuri njyewe nibwira gusa mu by'ukuri hari aho bizagera Zelensky akemera ibyo ngibyo rero atarasanzwe yemera. Ayo ngayo ni amagambo yavuzwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Trump kandi yanagarutse ku bushyamirane yagiranye na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri White House muri Gashyantare uyu mwaka, aho yavuze rero agira ati: uribuka ibyabereye muri Oval Office. Mu by'ukuri rero mu gihe kitari kirekire gishize, mu by'ukuri naramubwiye nti ntabwo mu by'ukuri ufite ikarita yo gukina.
ingingo 28 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ko rero igihugu cya Ukraine kigomba guhara ubutaka bwacyo bw'igaruriro n'igihugu cy'Uburusiya, ndetse kandi Ukraine ikemera kugabanya umubare w'ingabo, ndetse kandi igahara gahunda yo kujya muri NATO. Zelensky kandi ahangaha nawe yatangaje ko ubu ngubu Ukraine iri mu mayira abiri agoye, aho Zelensky yabivuze mu magambo make agira ati ubu ngubu Ukraine igeze mu gihe cy'amahitamo agoye, ndetse kandi harimo no kubura agaciro kayo, cyangwa se ikabura abafatanyabikorwa bakomeye bagiye batandukanye. Zelensky kandi ahangaha yanakomeje avuga mu magambo make n'agahinda kenshi agira ati nzakomeza kurwana amasaha 24 buri munsi mu guharanira ko nibura ingingo ebyiri muri izi ngizi zitarenzwa amaso, arizo agaciro ndetse no kwishyira ukizana kw'abanya-Ukraine. Isiraheli yatangaje ko yishe abarwanyi 13 ba Hamas. Ingabo za Israel zikaba zatangaje ko zahitanye abarwanyi 13 ba Hamas basanzwe mu kigo cy'imyitozo giherereye mu majyepfo ya Libani. Itangazo ingabo za Israel zashyize hanze ku itariki 13 Ugushyingo 2025 rikaba rivuga ko iki gitero zakigabye muri kigo mu gace gatuwemo n'abasivili. Iri tangazo rero ry'igisirikare cya Israel IDF rikaba rigira riti ingabo za Israel zikaba zagabye igitero ku kigo cy'imyitozo kiri mu gace gatuwemo n'abasivili. Mu baterabwoba 13 bishwe hakaba harimo Jawad Sidawi, uyu nguyu akaba wagize uruhare rukomeye cyane mu gutera ibitero bigiye bitandukanye ku ngabo za Israel ndetse n'abasivili b'abanya-Israel. IDF kandi yanavuze ko yabanje gushyiraho ingamba zatuma iki gitero cyagabwe kitagira ingaruka zikomeye cyane ku basivili muri aka gace. Amagambo y'umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa yo kwitegura gupfusha abana ku rugamba akaba yaciye igikuba mu gihugu cy'Ubufaransa. Amagambo y'umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa avuga ko igihugu gishobora gupfusha abana bacyo benshi mu ntambara n'Uburusiya, akaba yateje umwiryane mu banyapolitiki benshi bagiye batandukanye b'i Paris, bamwe baza kumwibasira ku buryo bukomeye. General Fabian Mandona akaba yaratangiye izi nshingano muri Nzeri muri uyu mwaka, akaba yabwiye abamenye bagiye batandukanye mu gihugu cy'Ubufaransa ko intege nke Ubufaransa bufite muri ibi bihe bigoye zishingiye ku bushake buke bwo kurwana. Ahangaha yabivuze mu magambo make agira ati dufite ubumenyi kandi dufite ubukungu ndetse n'umubare munini w'abaturage batuma dushobora kwitambika ubutegetsi bw'i Moscow. Icyo tubura mwebwe ba meya, mugomba gutanga umusanzu wanyu muri iki gihe ndetse n'ubushake bwanyu n'imbaraga zanyu zose, ubushake bwo kumva ko tuzahura n'ibibazo nibiba ngombwa, ndetse kandi tukarinda abaturage kandi tukarinda abo turi bo. General Mandona kandi yanakomeje mu magambo make agira ati niba igihugu cyacu gicitse intege gishidikanyije kuko mu by'ukuri kidashaka kubura abana bacyo cyangwa se guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye by'ubukungu, kuko inshingano ya mbere igomba kuba umusaruro mu by'igisirikare cyatanga, ndetse kandi ubwo rero kandi mu by'ukuri tugomba gutekereza ko turi mu kaga. Mugomba kuganiriza abantu batuye mu mijyi itandukanye ndetse no mu byaro byanyu. Amagambo y'uyu musirikare kandi yasaga nkaho ashimangira ko Ubufaransa bugomba kwitegura mu gihe kiri imbere ko bushobora kuba bwagira ibibazo n'igihugu cy'Uburusiya, bityo ko rero kugira ngo mu by'ukuri Ubufaransa buzabashe gutsinda bidasaba imbaraga za gisirikare gusa, ahubwo ko binasaba guhindura imitekerereze hamwe n'ibigendanye n'ubukungu. Mu ntangiriro z'ukwezi gushize uno mujenerali yari yavuze ko Ubufaransa bwabaye mu mahoro igihe kirekire ku buryo abaturage babo batangiye kutamenya ibyago bikabije ko bahura nabyo. Aha kandi yanavuze ko Uburusiya butazi amahoro kubera intambara yo muri Ukraine, ndetse kandi ko Uburusiya bwiteguye gukomeza kurwana.